pruža mnogo toga, kao što je prije meni pružio. Mnogo sam ljudi upoznala, obišla sam čitav svijet, sve kroz ovaj sport. Nešto sam naučila i sad to radim, volim to. Ljudi kod me dolaze, treniraju, pomažem im. Nešto volim taj sport. Imam i male djece, najmlađi član je 9 godina, a najstariji član 76 godina. Pa ja sam u Konjicu pohađala u školu, katolički centar. A tad je moj bivši trener, meni tad predavao fizičku. I on je već tada u Konjicu poslije rata formirao ponovo taj klub i počelo ljudi da treniraju dizanje tegova i on je mene pozvao kao i ravnatelj škole, tad Donante Ledić. Ajde doći kaj malo probaj, tako 1, 2, 3 treninga, otišla sam. I tako sam počela trenirat. Roditelji prvo nisu bili za, pogotovo tata pokojni nije bio za. On mi je branio, mama je dala. I prvo moje takmičenje tata nije htio doći. Mama je došla i kad sam završila prvo takmičenje, borila te rekorde i onda me pustio da treniram. Dobro, ja sam prva žena koja je podigla 100 kila u Bosni i Hercegovini. Ali to je bilo, pogledam s tim tačno svijet, možda 2000, imam zapisano to, ali nisam se ja sad informisala na tabeli 2005. 2006. godine. Prvi put, znači podigla sam 100 kila i to je zapisano. Sad ide dalje niz drugih takmičenja koja su bili. A opet se vraća na ovo da sam ja treća žena koja je počela da diže olimpijsko dizanje. Prije mene su bile još dvije. Za jednu, znam da je bila članica Bosne, ona je prva, ne mogu sad sjetiti imene i prezimena, druga je bila Mirela Macić iz Konjica, koja je nastupala prije mene, postala državne rekorde i ja sam ubrzo poslije nje počela da treniram u Konjicu i borila njene državne rekorde i dan danas treniram. Već evo 14 godina sam ja u ovom sportu. Bićeš mala, bićeš ovo, imat ćeš mišiće, ma glupo se ljudi pričaju. Znači to nije apsolutno tačno. Znači prije nego što počneš dizati tegove, odradi se par nekih testova da vidimo mi možeš ti dizati tegove. Jer po meni dizač tegova, da bi mogu dizati tegove, ono kad kaže visok čovjek ne može dizati, nije ni to tačno, može visok čovjek dizati tegove. Zato što njemu puno teže dignuti teg nego nekom čovjeku koji je nizak. U bilo kojoj disciplini, znači sami start koju ćete poslije vidjeti kad budem trenirala, znači sve se radi nogama. Nogama nosiš teg, nogama izbacuješ teg, nogama držiš teg, znači sve nogama. A ruke, leđa, to sve služi za nošenje tega. A noge su glavne. Teretana lično više bazira žene. Većinom su žene što se tiče dizanja, olimpijskog dizanja. Imam 8 žena se bave baš olimpijskim dizanjem, može sad biti evo 9. A muškaraca imam 4-5. Znači većina je žena. Žene su jako snažne, imam ovdje na primjer ženu koja ima 56 godina, bile su žene iz vojske koje nisu mogli blizu sa njim. Znači žena koja ima 56 godina ima sina 25 godina, znači žena je prirodno jaka, voli to, trenira. Znači dizanje tegova je nešto kad se zavoli, ne možeš bez tegova. Jednostavno svu energiju izbaciš negativni sebe.